Yingabe niphumile yini emasikweni, nisekhona yini emasikweni? Kudala kwakuthi mangabe owesifazana efelwe indoda abesehlala inyanga ezintathu ma engalatshelwanga yaphuziswa ngemithi wachathwa, yayithi indoda mayidubuka phansi naye avukelwe isisu ahude into engazange yabonwa. Lokho kwasekungama signs, impawu zolaka lomoya walomuntu phansi, ngoba unegazi namanzi alomuntu emzimbeni wakhe, amathunzi asuke esevukile lapho. Kuyabe kuyisayini eshoyo ukuthi sokuqala manje ukuhlasela amathunzi ehlala phezu kwakhe, ozomthinta uzoba senkingeni yalawo mathunzi naleyo mimoya. Nisakwenza yini lokho? Bangaki abahleli nabesifazana bebashadile kodwa labo besifazana bengabafelokazi ngoba bafelwe ngamashende omakhwapheni, abantu obungabazi ukuthi balala nabo ebephila nawe, unamanzi alo muntu, nawe wadonsile lawo manzi omzimba negazi lalowo muntu likuwe. Ngaloko ngiyakhuthaza ukuthi umuntu wesifazana oshonelweyo akake agezwe, ugezwa ngaphandle esikhumbeni abesezophuziswa imithi achathwe. Kwakungamasiko ayenziwayo. Nisagezwa yini mangabe nifelwe? Nisawasusa yini amathunzi okufelwa? Nina besilisa uzithola umuntu ubhukuda kowesifazana onale nkinga bese udonsa zonke izicwacwa, udonsa izinyama, udonse konke okuyakwenza umuntu agezwe mangabe umuntu efelwe kuzohlala emzimbeni wakho, bese ugcina uthi wena uloyiwe. Awuloyanga niksi wena, kunamuntu okuthakathila, wenziwanga lutho wena unenkinga yalomuntu lo ofileyo, amanzi akhe omzimba, igazi lakhe eligijima kuwe. Abaningi umuntu uthi mayehlole enyangeni kuthiwe wena unesinyama namathunzi abafileyo, kungashiwo lawo wakini, kushiwo lawo alo muntu owafayo, wena odonse igazi lakhe kowesilisa noma kowesifazana. Ake sibuyeleni emasikweni wethu. Nisekhona yini emasikweni? Wayehlala lo muntu unyaka zilele umuntu wakhe ofileyo, besazama ukuthi kusukela amanzi, kusukele zayithunzi, kusukele emthunzi bemsebenze efaka inzilo eyayingawasusi lawo mathunzi, eyayiluphawu olubonisa wena ukuthi lo muntu lo usalilela noma usakhalela omunye wakhe ofileyo. Ngaloko akakabi sesikhathini noma esimeni sokuthi angalala enze ucansi, usekunyamathisela imithunzi nemimoya. Namhlanje senivele nibhukude nje, anisena. Omunye uthi esahlele ekhandleleni elindele ukuthi kuyongcwatshwa lo muntu ade ephila naye, abaleke bambone sebemdinge ngasekho, esehambile ukuyolala naleli shende lakhe engakangcwatshwa. Umhlaba suwaba njani? Sinayo-ke thina inhlanganisela lakaKhokovula egeza lawo mathunzi. Abanye uthi usaphila nomuntu dukuduku, sokusuka uthuthuva senisilwa yizichitho ezidalwa yilamanzi alwa muntu ofileyo asemagazini wenu ayabila, ulwa isikhwele. Njoba kade lokho ephila nawe usesekhona emzimbeni wakho, umsusanga wena, uhamba naye. Nama ushelwa yena usho sekhona lapha, ubuhlobo bakho bonke bugcina buyimpi. Ake nisusa amathunzi okufelwa emzimbeni yenu. Ningadlalele emathuneni, impilo zenu zihlala zigcwele emathuneni, nivakashelwa yizipoki zabantu bena abaphila nani nabaphila nani, ziniphazamise empilweni eniphila kuzo. Hawu, koze kube nini lokho nithi niloyiwe, nikhomba izalukazi zabantu nithi ziniloyile kungekho?